Selamat malam balau cok ti bertekasek baka ikan ngaban mangkok ketelau. Ini mana yang datai baru? Mai ke balau cok dua bengkeh pengingat ti di pedua balau cok berwai kitai. Udah matah kelengan kita balau cok. Ante udah ana ragek mendiang kini nusi cerita. Teng sebedau ini nusi cerita ini kak nanya balau cok. Kalau kendak balau cau di kedua nutai maya berubat tau ke maya gawa berhospital. Au tanya ini tau sawat balau cau ba kumian baru dia au cau. Ini berengkeh nusi cerita. Pengingati keterubah tau di pedua ucuk Tina jadi kena mau karawang. Tina minta ini ngelalai ke nama hospital ti ndu Tina gawaknya ucau. Kena ke tahun 2008. Tina dikangau ke orang praktikal sebedau ti nangkup pengawak nyadi induk misi ba sebengkah hospital besar adap ke menua kita ucau. Hospital ti ndu Tina gawaknya ucau cukup besar. Engkau pemaduk besar ba Sarawak. Maya ti praktikalnya ucau. Tina dia gih ke bala ketuai sidak ya. Nangkup pengawak ba wat orang sakit TB. Watnya jauh tungok ke belakang hospital din. Begunan ti panyai kediri irai. Tayang meh utai ti semampai ngasuh ati Tina gelek ianya. Lebuh maya mansak bilik bangkai ente dekat ngelawak wat orang sakit TB. Nambah kenyak megak. Belakang wat sakit TB bisa parit pusai ari luar pagar hospital. Ngeluai ari paritnya ndeng yang agak kampung jeruang ucau. Lebuh maya lemai hari. Gelai amat asai spek tu dah. Ucau Tina tajak pen Tina nak kalau nape utai ti nak menukus kumbang ti praktikal ba hospitalnya ucau. Teng meh nak mukai terkena ke maya Tina siap malam. Nyadi berketuk gayau pias tau ke kaunter sidak Tina nya ucau. Spiak kibak wat TB sidak ke induk lalu spiak kanan wat TB sidak ke laki. Pihak ku Tina ucau. Kaunter sidak Tina buat tengah-tengah. Lalu bilik dua belelak buat belakang kaunter. Buat dalam bilik dua belelak megak bisik duit tek sitek. Spiak kanan dua makai belelak semua. Lalu bilik spiak hibak bilik dua loker. Dua engkah ke kerasa bakal baju semua meh. Bisik de malam sitek. Enak mukai bakiah Tina ti bernama Naca nyadi ke nama karung. Enak ulih datai gawak laban ti bisik penangua bak pengerai ya. Laban tu dah tuai ti benuang ribat. Tina meh nganti penduduk bakiah ya Naca. Retinya ucau Tina dekat ngerawan suwe hage ari selama tau laban tu dah Naca ti beberek ke ubat ngagai bala ti sakit. Jam pen nyau dah dekat mangai pukul 1:30 dini hari. Datai ba awe alai Tina merek orang ti sakit ubat sidak. Baik Tina talam stainless steel nuai yang keh ke ubat nitiah ke ti udah diagih ungkup siko-siko. Bawa TB orang Indo bisa 3 kau makai ubat paginya ucau. Nyadi bawa orang laki bisa 4 ikau. Ya medatai bak katil ibu sikau ti benama ngkrutek. Ketegal tu dah tuai ti bagas amat bejakau. Nyak sidak ngangau ke ibunya. Ibu ngkrutek. Enak mukai. Ibu ngkrutek. Lalu berjakuk munyi tau sepengudah Tina merek ya ubat ucau.
Nadai kalau kena kacau tai dendo skumbang de udah gawak de tau. Pia ku ibu ngkrute ucau tak mempeleh utai ditanya. Tino nak nyawut utai tanya ibu ngkruteknya. Udah merek ubat semua katuang Tino talam. Lalu nyau metudah Tino ucau pulai ke kaunter baru. Nei, serdeh amai gau teh tanya. Yo dini hari dalam tau. Pihak ku Tino ucau mutap dalam hati. Singin meh anak hati Tino kak nganu ibu ngkruteknya ucau. Teng Tino ndok ke kempeng laban ngeneng ke orang tuai. Datai ba kaunter. Tino pun lalu ngagih ke ubat ungkup wat lelaki. Datai berliasnya bisa 4 bengkeh. Namo ti dekak di break tudah Tino ubat ucau. Teng meh bak ruang penudi sekali. Bisa nambah siko nama orang ti ditulis ngena pensil. Kak Tino nanya bala bakiah ya. Siapa bagi sidak ti nulis namanya ucau. Ndak ke Tino kempeng nanya sidak medak bala bakiah ya ti benuang galek belelek. Kena ko Tino ucau. Nama ti ditulis kena pensilnya. Diau bak katil lumur 9 di. Katil ti simuam pelawa. Ubat ya dipedak Tino sebaka ngau nge orang bukai megak ucau. Bagai menyak nak kiruah gaku ngambil jauh ah. Kena ko anak ti Tino ucau. Senyaman sikit senyaman ucau. 8 jamnya orang udah tinduk magayang. Engkau tak Tino siko aja meh ya ke agak celak mayanya. Sepengudah Tino merek ubat nitiah ke list nama hari 1 ngage 4. Datai bak list lumur 5. Laban tu dah Tino berjalai masuk katil lumur 4 si. Dia dah hayak siko lalu nanya. Ngik siapa ubat nyanduan? Kini numan nganyuangnya. Pihak kok ayaknya ucok nanya tu dah Tino. Nyin deh. Ubat ayak siko tisi muam peluak nyin. Pihak kok Tino nyawat ayaknya ucau. Pedak Tino ayaknya lalu berbungku hapus. Udah Tino berjakuk munyinya ucau. Tino tu cuma aja medak oleh ayaknya baka. Oleh nembiak miat bermain lalai ucau. Datai bak katil lumur 9 di. Pedak Tino ayak siko. Benung duduk melakang ke Tino nungok muam peluak. Tahu ubat dayak maliak kita dulu nuan. Ko Tino ucau ngasuh apa tuainya maliak ngagaya. Dia dah apa tuai orangnya lalu maliak bergadai-gadai. Pala apa tuainya maliak 360 derajat. Nuju Tino ucau. Tubuh apa tuainya agak melakang tayang pala ngau muanya nungok tu dah Tino ucau. Tino ti medak utai berkenyak. Tegepang. Talam ubat dia pegai Tino lalu tu belakang. Utai di pedak Tino pun. Lalu petang tegayam. Tino ngeledah. Nyau lalu jam 6 pagi ucok bilik 12 layak. Akai ni. Bedau kalau meh aku napik utai berkenyak. Pihak kena ku tudah Tino ucok. Pengelamak Tino udah praktikal dia. Kenyau hari 6 bulan dulu harinya. Baru ya meh tudah Tino napik utai berkenyak ucau. Kena ku ayak ti berbungku hapusnya nusi ke Tino ucau. Ya sueh medak utainya duduk bak katil lumur 9 di. Mayo dini hari dalam. Teng meh lemai hari katilnya puang. Pihak kena ku apa itu wainya nusi ngagai Tino ucau. Nama ayak ti ditulis bak lumur 5 ngena pensil pen. Nadai di pedak Tino agak maya bala bakiah. Tino berarti kelis merek ubat malamnya ucau. Nyentuh ke dia tahu agak meh Tino ingat ke nama ayaknya ucau.
Tang me tino ngai madeh ke nama ayoknya. Nitiah ke report hospital. Ayoknya udah nadai ba tahun 2020 ba katil lumur 9 di nya mega ketegal komplikasi TB ngau COVID-19. Tang me bangkai tu dah ditumbak ke bala raban hospital laban ndak tahu dilawak kaban belayan ketegal pengerekai COVID-19 ti benuang balat amat ramau meonya ucau. Au nya meh nak pengingat tino ti nyadi ba tahun nyen pai lama ucau bulan 8 tahun nyen kemare utai tu nyadi. Nak kria tahu terus mengan gatu dah tino ucau laban ti udah nyadi induk misin tap ba hospitalnya. Nya meh nak pengingat ucuk tino kita imin ngagai pengingat ti ke penudi baka ke lemai tau ucau. Pengingat ti ke penudi tau ucau di pedua munai nyadi ke nama karawang. Aku bisa sitek pengingat ini ngambek kia nak lenyau meruan bisa ayan beruai nuan datai ke jemah hila. Kebuah pihak ketegal pengingat tau meh muka mata ngau rundiang aku ti ngayan ke dunia tau ukai semina bisa kita mensia serta jelu wajah tayang me utai ti nak uliah di pejurai selemai pihak kena ko munai ucau. Ujung bulan 5 tahun 2006 mayuh bala induk misi ngelanggu dekat ke misi pulai ke menua tajak pun pihak nak serampul gak sidak dikemenal ke kemisi ucau yang kawum tu dah munai empu kelebih hage sidak ti gawak bak unit kecemasan bak sebengkah hospital besar bak menua kita Sarawak di tau. Baka cerita kita kedulu tadi mega ucau munai minta ini nak nambai ke nama hospital tau berwai kita ucau. Baka selama siap sidak munai bersilih urung ya jam 6 ngagai jam 9 malam berpangai ba pemayuh pengawak. Belebuah mega bala baki siap pagi berserak ngau sidak siap malam ketegal ti ngambil uti mayuh pengawak. Munai nya nak ingat hari berapa mayanya Neng ya baka selama munai datai ke hospital kurang lebih jam 5:30 pihak meh mansi ya wek dikena handover ngau bala baki siap pagi. Datai bilik loker munai pen lalu berarti ke handover checklist ti dilekat ke bala baki siap pagi. Bak kertasnya bisa bagi nama orang ba ICU orang ti pansut ari bilik ICU lalu tamu mayuh bagi wat nitih ke pengerai direk serta lumur katil ti bisik puang ba wat ICU. Ba dalam listnya bisik 4 itik katil ICU wage puang berlumur 6A, 6B, 6C ngau 6D. So pengudah tembuk berarti kelisnya tadi munai pun lalu bergarek bak dalam bilik lokernya ucau. Nyadi bak bilik lokernya bisik 3 ikut bakiah munai nuk misi ti bernama janteng sinun seduai sumai nyadi ke nama karawang. Tembuk bergarek semua munai pun lalu ngelawak wat ICU. Nangkan kia re belakang janteng seduai sinun munai nadai medak sumai engkau ya bedau tembuk beradu kini pihak kena ku anak hati munai ucau. Datai buat ICU janteng sesuai sinun lalu ngelawak bilik ICU katil 3A, 3B, 3C ngau 3D. Munai tamak bilik katil 4A, 4B, 4C ngau 4D. Bak bilik nu munai nya ucau udah penuh magiang katil nadai puang sitai. Sepengudah munai tembuk meresau tai dalam biliknya
Munai lalu nyanyi utai buat list nanda kaya bisik tamak bilik nyok meh. Ngai ke dikumai orang ulau menjaro. Baru dekat tamak bilik kata 5A, 5B, 5C ngau 5D tu dah munai ucau. Pedak munai sumai udah bisa dia ngadu kutai. Medak bekanya di kelawang ke munai aja membiliknya. Medak sumai udah bisa dia ucau. Tamak munai ngagai bilik lumur 6 ti puang laban dekat ngambil kertas list. Maya ti baru dekat nyapai kertas list. Dingo munai bisik munyi orang dalam zaman. Bilik ward ICU nya 4 itik kata berkongsi sitik jamban ucau. Siapa gak dalam zamannya? Kok munai jakok kediri ucau. Kapok aku kira wah. Kok hati munai jakok ucau. Japai munai kertas list lalu dekat pansut ari bilik nombor 6. Dingo munai orang berjakok ari dalam zaman. Aku tahu sumai. Pihak kok sumai ucau. Raya gap nyampat kaki buntas sumai tau. Pihak kena kok munai berjakok dalam hati ucau. Laban sepedau ti tamak bilik lumur 6 tadi. Munai bisik nyawut tali paun. Limpang na lama ngelawak muam peluak. Engkau maya munai melakang kini tu dah sumai mansak tamak bilik lumur 6. Pihak kena kok anak ti munai ucau. Pintu penama ngagai ward ICU bisik kaunter sitik. Belebuh aja bisik orang kaunternya ucau. Lebuh maya bisik utai ditulis saja bala inuk misi duduk dia nulis utai. Kira bisik sedepak meh munai dekat mansak kaunternya. Pedak munai sumai benuang duduk mangku nyelutuang kaunternya ucau. Melakang ketudah munai. Nai, dek nyawai, amat jampat kaki deh. Pihak ko munai nanya tudah sumai ucau. Teng me sumai nak nyawut, ngebut pendak. Medak bakanya. Pansak munai aja me tudah sumai ti duduk tunggiang melakang ke munai nya ucau. Lebuh maya ti dekat ngelawak bilik loke. Mansak zaman ICU dulu. Tamak munai tu tadi kalau ke mansak pihak ku jakau. Munai tu tadi batang na dekat kemi. Laban zaman loke sidak munai. Payip bisa pecah mimit. Ngantek bala maintenance ngadu ke ya. Laban balat amat pecah ai. Bilik zamannya bisa sampai itik ucau. Jadi munai tamak bilik zaman dia keterubah sekali. Bilik zaman lumur 4 munyi bisa orang didingo munai ucau. Tembuk kemik munai pun lalu ngelawak singki berpugal ke jari. Nak mukai-mukai. Orang bilik zamannya pansut lalu berjalai masuk belakang munai itik. Benuang tukir-tukir masuk jari. Pedak munai tak sumai mansa ianya ucau. Apu nyala mutai pedak mata aku tahu. Biar aku munai ucap jakuk dalam hati diri. Endak patut sekali sumai banget ngelajunya. Ngeliah aku berjalan dari kaunter. Nadai medak ia mansa aku tamak zaman. Biar aku munai ucap jakuk dalam hati. Munai lalu nemu utainya ukai mensia. Lalu Belanda metudah munai ngerari kediri ari zaman ucau. Udah ga mansak kaunter dua utainya duduk tadi. Tik nyaruk diri nyadi bakiah ya sumai ucau. Nasid amat ga utainya udah narai dia age kena kok munai ucau. Munai tik Belanda lalu pansut ari ward ICU ngelawak bilik loke. Datai bilik loke. Pedak munai, sumai benuang besidongan tak.
Nyau ke luput ke tudah munai medok mua bakiah ya sumai nyau beleng laban kapur antau. Endak berasai tudah munai nyerawah ucau. Nai, lapa desano bakal kemedak antu. Biak ku sumai ucau seraya jari ya ge nempiak kapur bek mua. Munai ngai nyadi nyawut bakiah ya ge baik tik kesal. Biak majak deka luput. Ngai nyadi disintai seput. Jelap mageng, asai kaki jari ngujung ketudah munai lalu tabian. Lama direk munai tabian ucau bisa 4 hari bekenyau. Geru gas mengat nadai mimpi nyelai semua. Semina utainya ayan nyaruk direk nyadi kaban aja. Umas ya mesepai aku ini endak ngadang sekali ditunik utai bekenyau. Pihak kena kutudah munai ucau. Nyok meh ya ke penudi munai nape utai bekenyak ucau. Au, nyok meh nakak pengingat kita bakal ke malam tau ucau. Ila ini datai baru, ngemai ke bala ucau buah kemantai ayam nyawa. Bye bye.